Anyang aki din! Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin da iti akulasa kung dagiti line up na dito isang wanan ti Tersena? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ure agipalkat day ti tarpulin dagiti kandidato dito rubayan ta. So adi ka nga rod agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kung dagiti kakadwana. Anya? Ay na, inikaitkatan dagiti tarpulin. Tarpulin laang dagiti kurso na dak a kandidato ti maipalkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kahit dati agipalkat Di mo idalapdan. Kantaplawan mo lang ating makunkunada kang ka. Ay na, basta, nuanya timbagak, iso ti masurot. Anya? Aywan, sis Laila. Mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagito'y line up ko. Kastaya. Wan, sister. Kat di na kami liplipatan inton umay nga eleksyon Siyak number 5. Number 7 ni Edgar. Kan number 10 mat ni Shane. Ay na, Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka ki din nagisubmitter iti kandidas Nagturod ka man niya. Sister Laila? Ay na, ibagbaga akon ken ka, Marjay. Narigat ti mangnamnama iti awan. Isu atap no di ka masakitan. Ika ki di i-withdraw ti kandidasem. Narigat ti mapaay, ibagbaga akon. Nalpasan, sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatik ti nag-file. Sana bali, sister. Ibutos dakdagi ti mangayat kanya. Kan maawatak mo dagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, wamon, Marjay. Nangatuulay ti arapaap mo. Basta, di mo namnaman ang mga baka. Tama nga numaymay sa laang ti mangibutos kan ka. Nay, nalabas mo dadya babae. Tilay bagbaga na mo tingin ka. Ay na, kaarubak dadya mismo. Talaga akas jay ti ugali na dadya Basta ka day. Aywan, iso ano arsagid ka. Ay awan talaga masakitan ka. Kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na. Ay na, jakon ingkan ka no. Isu mo laga man nakarelax ka day sumanawa. Ay nawan, talaga akas jay na day na. Iso nga rod nga ado ti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabaya mo. Sana balay, tamo mo ito ugali na. Wan, talaga asa anak nga apektado ka dagiting bagbaga na. Ni, adda tayo magaya man dito'y Tersena. Mala, mangirwar ka kiti iti tarpulin tayo. Tainayon ta kadagiti nakapalkan. Ang mga nuad adda karod na ka. Ay nasaan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Mariid na, di yu ibut-butos deja amarji Ne, apayan mare. Rumbang asuportaran tayo, gaputa kalugaran tayo kat ngaron. Kan may sa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Barang dumanon mo't dito'y dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kun mare. Sa una lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sa una. Ngam ti talaga a plano na mangibulsa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta mare. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak mare. Uray pupuutam. Agpapan mare, amangan numadaksan kay tiday tangar aramidam. Ay na, basta siya saan ko nga ibutos. Gaputa amok nga isunto ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayo. Ala, di mo unay mare.
Ika ang mulatan na itangiwat mo. Ta mga numadaksan ka kung naktumat. Ay, sana ka mabutang mare. Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno dida maawis kadagiti adu akarina. Nay, nagturag mo da dya ang marje. Ta nagipalkat da iti tarpulin da dito isang wanan ti tersenak. Kat, anya ko matidakas na. Kano ibagbagak kan kwa na mismo, ajak tupulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumala ang ti pundo, dagiti proyekto ang maigaman na. Ay, diya ka mo kang galayla. Kawan, Henry! Inbagak amis mo day taken kwa na. Nangalala namot iti turad na, anang ipalkat iti tarpulin na. Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na ditoy. Siyak, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo da dya babae. Aguray ka man? Chilton anak! Ing ka man baklasan di tarpulin da dya marjay? Ay na, di mo suruan ta anak mo iti linulo ko. Ay di naklapdan, Henry. Chilton! Rumwar ka na! Anya pa ilang ti kukwam dita. Uray saan mon gayam abaklasan. Ing kalangan barsakan di tarpulin na. Kairaman mo muging na tapno maabutan. Tapno inton makita nantaw, mainsultaw iti kastaunay. Ha! Chilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talagang awan tinasayat nga sursurum dita anak mo. Naimbagla ang tawan ni Shelton dito'y balay. Napari dya balay na apong na. Iso di na mangang dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam da dya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kat, ibutos mo to, Aha. Anyaga po nga ibutos ko da dya tao. Katno kasla awan direksyon ti biyag na. What? Oh, pag kunaamat nga'y manang. Kano agkulkulas laang iti unag ti sapin na. Anya? Wen, Berto. Iso adi mo to'y butbutos da dya tao Agraman da dya amarji. Ha? Ay, katno kandidato kidado, Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto. Sigurado, agbabawi kanto no ibutos mo ida ka mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray day jay amarji ti kwarta ti kumpanya ang nagtrabahuan na. Kat isaw ti innegosyo na. Ay na, manang. Di ka agsasaw iti pamatakas kadagiti kandidato, Apay, napanagnagam aya? Ay na, wen, Berto. Dakla pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mo't iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong ti biyagda. Ha? Ni ka di Margie kan kulas ti ibagbagam? Asino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo day ta igamam? Ay, Juan. Mapanmiman ipalkat inton madamdama. Ay na, ibagbagakon kada kayo. Di yu ibutbutos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan a Nicolas. Anya? Wen, gaputa sigurado ana sayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wen kunam! Mala, iyag mo kininda kita tarpulin tapagbalinak nga ap-ap ti lamisaan ko. Anya? Saan kumamat akasta, Layla? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kan, saan kumamat akasta at ibagbagam kadagiti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan man. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo kan ni Berto. Day tala agbirbirto lang ti aramidan na.
Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di kag pampanuno. What? Ay na, ni Matsor Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, un siguro Apay siyak ti damagam nga Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao, yahoo! Naileta pa ng payapay mo, bakit? Kas kala di ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya kamatan, Henry. Awan laki ammo mga aramidan mo, no di ti mang kontra kanya. Ay, Nagkatawa pa'y lang. Ala, mangantaman kit de. Tainton malpas ta amangan, baklasag amin atarpulen dagiti jak kayat a kandidato di tasango ti tersenak. anya laki dinayalayla. Bayampay tanaylawan kit ngarud nga impalkat dan. Jak ngarud ida kayat abutusan. Ay, uray Di namot kahit asawan, agaputa na ipalkat ti tarpulinda dito itersina ta. Kat kapilitan abutusam ida. Ay na, basta lakay. Jak kayat a makita ti panagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay nga, mapumpunuan ako ni Tidaya Alayla. Ape ka, Tiberto. Binaklas na kitin amin nga impalkat tayo at tarpuli ni Jetersen, na? Ha? Napaidam launay. Kasla ka nung matisulan ti Jetersen, na? Ay na, bay amon Berto. Talaga lang aloyal siguro kadagiti kandidato na Noawan lang ti panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mo tutupan. Gaputa saan kayo agpada. Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay matkadi, Ang basta, saan nga glablabas, gaputa amang ano saan ka makapagtapel, kat ipakita kan kuwana, ti milyon nga stars. Ay talag murmuryot akanayon tar aramidam layla. Masyudo tak ngarud amakangkang kadagiti ibagbaga dagiti daduma kandidato. Nonsense maamin na platapormada kuno. Ay, nakarkaro anan sense dagiti bagbagam. Anya? Kati sumay. Danggamat ngamin dagiti ibagbagada Karkaro da dya amarjay. Wapay mat ngamin pinampanunot na tinagnayangay Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa lang ti kontraam keng kuana ngay. Anya? Apay nga isakit mo da dya amarjay. Wano? Kurso na adam. Ay, kat no mabalin kung mga isukat ka ken kuana kay naramid kung bakit. Napintas ni Marjay. Lasing pa. Saan ama nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na. Saan ka pa? Ha? Anya? Kiti sumay. Hoy Henry di ka gar-arami di tijak magustuhan. Ure si kamot Di ka arami di jak magustuhan. No di mo kayat kay sukat kay ti sa balay. Anya? Nasayaat mo, tanaranaan kasi kaababai anang nga tuunay ti purwana. Ha? Api ka di akas tamit ti bagbagam layla. Ada relasyon niyo iti asawa kanya. Iso akas taunay ti panangisakit na ken ka. Anya? Kini sumat! Ay napang asimot alayla. Di na kami pagbalinan adakas. Nasingpot ti asawam. Kat di na maarami dayta. Kat no siyang mat. Ay na, adamot ati prinsipyo. Apay kumaatutupak ti adda asawa na. Ay na! Awan ti prinsipyo, nugatel ti may sa babae. Anya? Kati sumat! Iso nga adaywam ti asawa ka, Marje. Lagi-lagi pa, mga ngay-ngayangay ka ita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaang ti butos mo, Ay napang asim ka di layla. No di na kayat nga ibuto saan laeng. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka mat agar aramid iti istorya Aha!
No kayat mo ti makiasawa, saan at kiasawak ti gargaryam? Adama dita ni Berto, iso ti may bagay kan ka, barang saanan nga bakla-bakla. Anya? Talagaan na dagsen unay tirik na nila ila kanya. Ha? Taabay ka no? Kat no pinagsasawan na. Ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Anya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos saan ko maatilay bagbagan na. Ay, wan nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Taapay, anya ka ditimbagan na. Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay, barang saan kanton nga agbakla-bakla. Ay no! Talagang agburburak ti darak iti daya alayla. Ay, di ka unay, Berto. Di mo tutupan. Oh, naungputan ti pasensya kiti daya babae. Iso nga agsagana inton masabat ko. Apel di ka makidupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok ang makidupong kadagiti sabali ti paniriganda iti panagbiag dalakay. Anya? Ket isumat, apay ko ang makidupong nga kadakwada, ket kagurak idan, lilipat ko idan ang aruba. Kaputa di na kahit nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada, uray mapukaw ko ida amin agagayem ko, basta saan dagiti kandidato. Agbalakan san Layla. Apay, apa kagapo iti politika. Apay, enton malpas ti botos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusap. Makibingay ka ayak iti swildo da, tapno makiap-apa ka. Ah, Kati sumat. Oray po utam Layla. Kaapam amin na nakarumam. Ngam intol malpas ti panagbubutos, nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarumam. Ngam dida kanto amon dagiti binutusam. Malaksit na. No saggay saam nga ipam mo day tabagim. Siyak ni Layla. Kat imbutos ka iti panagbubutos kung kunam to kadakwada. Ay na, nasumbatan matlangan ti kanayon ko ngay daw-dawat. Nga granata kuma, Layla. apay ka day si kabakla. Bakla gayam, ha? Mato di paragan ka. Anay ko, Berto. Apay ka diya sinipat na. Bakla kunam kanya ka. Oh, anya ko matibibiyang mo, ha? Anay ko, Berto. Di na ibungot. Napay nga imbagam nga agbagay kami kini Margie. Hoy! Tapno amom, babae dirignak. Sa balila ang amin tinaikapat kanya. Pasensya kan, Berto. Ay, bata mo tibuok ko. Naong puti ti pasensya ken ka, Layla. Gaputa tila karamidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanya. Gaputa sa bali ti kayat ko nga ibutos. Ngam itan ta naglablabas ka, ha? Ikan ka iti pagnagmam. Anay ko. Nagsakit pa iti kong tarmo. Gusto na. Gusto na ka. Di mo nang ni Mari Layla. Tulugan na, Edna. Ay di kagpatangid na. Ang mga numairaman kay kinangato ang kugtar ko. Di na kiraman Di na kayo arudan. Ay pare, ingkakitaan ni Mari Layla. Agap apadakin ni Berto. Anya? Wan pare, kinugtaran kan impungot na. Dandanidak pa inraman. Isopin manam ako na. Ay na, bayamon mare. Tapno agnakem ti asawa. Nakaungat nga tan, adya baklakin ko na. Anya? Ayos lang kan ka nga oray dangran ni Berto? Bayam mare, bareng agnakem da dya Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yan ang may drawing? Anya?
Mano nga aldawon analpas ti eleksyon. Hanggang apay ngay. Didak matanpagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Didak pa yan talyawan dagiti kandidato nga imbotos ko. Ada na sabat ko ije palengke. Saan mo na pumampansin? Gapo nga tatanaaba. Ay na, dahitan ti bagbaking kalayla. Di da kapagan ano dagiti ko kumarim gaputa inapamut ida amin yan. Anya? Kati sumat. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang keng ni Berto bakla. Ay na, di mo ipalagi pinre. Nasakit lang arudan tirik na. Gaputa di da kun pagan ano. Uray kasanuti pa ng payapay ko kadakwada no lumabas da di taro bayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas tao na panang payapay mo kadakwada. Ang mga kid di no, hello, kaaway kung kunadaking ka. Anya? Ay na, di ka nga minagbali naman laki apa, bakit? Kaputa sigan dumutlang tiga ka sa inton udi na. Agdawat kay ti pamakawan kadagiti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akaarobam nang dahil lang sa eleksyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Na, Ay, apay nga agaburido ka dilpen. Tay pay asaan ka makaid na. ay, tibya gaya. Nagrigat. Ay, manan. Ulit-ulit ang pay nga ibagat tinagrigat. Kung nagrigat mo ta talaga ti panagbiag, tanangin na amin ng amagatang itapanawan. Diyak pa yan makasiday tinaimas. Di kumamot karni ti baboy, wano baka. Ay, piman matibuksit ko. Mabisbisinan latan. No kayat mo ti agsida iti karni ti baboy. Agsapol ka iti extra apang gadam Gaputasan nga umdas ti sweldaw amakiman maniho iti tricycle. Nagrigat nga road sa ling bakit. Anya tinarigat aya. Tagsapol iti extra panggalan na. Panagpasada lang ang mati tricycle ta mo kapanggalan. Diyak mat ammo tagkarpintero. Nagado a reklamom dilpin. Ang kakaagpasada, tapno day gatang tay ti sidaen ta. Masaduta ka mapanagpasada ita. Makabanog. Agsakit to man ti ulo ng agpasada. Anya? Agsakit to man ti bagbakik ala katugaw iti tricycle. Ora iti pasahero. Nagrigat at talaga ti panagbiag kaya. Sinalbag ka, Dilpen. Agrekla-reklamo ka na rigat ti panagbiag. Ngandi mo mat kaya ti mapanagpasada iti tricycle. Ay, nagrigat nga ispilingan ta ugalem. Mapukpukawan ti limbong ti panunot mo. Dawan. Hindi pala mapanunot man niya ti sidal. Naumak pa yung nagsidsiday tinatan. Gumatan kayo iti lakok nga agurong! Ha? Naimas daytoy agurong! Hindi mo nanaligayan ay tagisusur-sur iti lako ng agurong. Agurong! Ha? Una yan. Umay kayo Nagkiting mo gumatan! 20 shots na nga umayaglakaw. Sa giwa na dito! Adaytan, umayin nito'y parangan. Delphin Baraw! Gumatan kay iti lakok nga agurong! Nagpudaw gayang tilupuna. Kaslalo pati balasa. Gumatan ka iti lakok nga agurong, kunak, Delphin Baraw. Sagmamanulit gurong mo ay agurong mo manang ligaya. 50 pesos ti may nga atado, Delphin Baraw. Gumatan ka. Nagpipintas. Nagdadakkel mga paysulit alakom nga agurong manang ligaya. Ha? Nagpipintas kan nagdadakkel ti lakok nga agurong kunam. Ngam daytoy mat gurong ko tikit kita, Delphin Baraw.
Pasensyakan manang ligaya. Jak namnama na nagpintas ti gurong mo. At iwang pa yan, nagiti babalasang dito lugar tayo. Anya? Nagpintas ka, bakit manang ligaya? Saan mo, Delphin Barok? O anya, gumatan ka itilakok nga aguraw? Uwin mana. Gumata nga kitila akong agurong. Kaya't kong tagsida iti agurong. Nagima sa talaga ti agigop iti sabaw ti agurong. Nang runa no, na alseman. Ay, una, yun ta panagigop mo iti sabaw ti agurong. Kunak man no karni ti baboy ti kayat mo asidaan. Agurong matiginatang mo ni manang ligaya. Agurong gayam ti kayat ko asidaan saling bakit. Iso gayam ti sapsapulan tingiwat ko asidaan. Anya? Sabaw pa lang, ulam na. Nagtagalog ka pa yan. Diyan ko man napudong nga agurong ti kayat ko asidaan. Anya? Adayamat na po daw nga agurong Delpen. Ada, saling bakit? Ada, nakakita akong itinapu daw nga agurong. Nay, kasla daw orayam nito paraangan yaw, Delphin Barok. Wain Tata Ignacio, orayag ni manang ligayang aglako ita agurong. Makasidsida, manan iti agurong alako na. Ay, nalabi, nagturong niligaya dito paraangan yaw. Nakitak itay, ijay daya nga gisor-sor-sor itilako na. Aya, Tata Ignacio. Way, nakasuson iti labba. Ken nadaimot na dakkel at timba. Orayag nga ro din dito paraangan, Tata Ignacio. Naimas madyala ako ng agurong. Nagpriskaw. Ang makaumamait no naldaw kang agsida iti agurong. No siya, saan na ka maumang agsida iti agurong, Tata? Paboritok deta sidan. Gumatan kayo itilako! Gumatan kayo! Ne, andaytan ni manang ligaya, Tata. Oraya kung dito'y paraangan, tagumata kitila ko ng agurong. Nagdadakkel mo tila ako mita abildat, manang ligaya. Wan, Delphin Barok. Presko dagita abilda. Sagmamanungay na ita bildat ala ko, manang. 50 pesos ti may nga ata daw, Baraw. Nakapaldang agpaisaw. Nung magparparang mo ti kagudwa ti barukong na. Oo na yun, aya. Nay, kita anak mo ilatan, Baraw. Gumatang ka ka di itilakok abilda. Uwan manang ligaya, gumatangak. Paboritok tagsiday tinagdadakkel, kan presko abildat. Ikan na kang, tabayada ka dagosin. Nagyimasin, ti kalota abildat bakan. Oray lang bumara ti bagay ang nagsida. Ay na, una yun day ta reaksyon mo nga agsida iti bildat. Kaskal agbibisin ang makaraman iti bildat, Delphin. May dumduma talaga tila ako ni manang ligaya bildat. Makapasalibo kagrit na. Kunam karni ti baboy ti kayat mo asidaan. Ita, bildat manan, tinagbali na paboritom. Bildat di kay masa na si Dain, saling bakit? Nakpagan ano ti karne ti baboy? Makapahay blood deta si Dain. Anya? Ay na, nabusuga ka. Inakmantarak nantikin nang ko. Na, anya man ang tikayat mo asawan, Delphin? Inakagila di jasirok ti salamagi bakay. Kaya't ko ti maturog. Anya? Ay, nakapoy ti pasada itay ti tricycle, pare Delphin. Huwag nga ron pare Mario. Aldawin, ngumawampay lat pasaheros.
Igarahe ko di tricycle ko. Tay naklag mulan iti tarong. Sayang lati oras dito paradaan nga gur-uray iti pasaheros. Aday tanti may sa pasaheros, pare Mario. Na, nimot manang ligaya alumalako iti agurong kan bildat day ta sumungad, pare Delphine. Wan, pare Mario. Wow, nagsiksi abakat. Agparaparang manin dyan, nagpudaw agurong na. Na, kursunadam samot ni manang ligaya. Pare Delphine. Nawan lasawak, arme kung natabakit. Anya, Nagpigsa ti karisma na sila. Kaslabang baniitan na ti pusok nga gayat yung kwa na, pare Mario. ay sus. Nagloko kan pare. Si aasawa ka, ngam kastakid din di pagbagam. Nabayag na balo tinatay ni Manang Ligaya, pare Mario. Amumon di kahit kasawin. Loko? Abay tayo. Asidagin dito ni Manang Ligaya, pare Mario. Siya ako, hindi mangilogan kan kuha ng agawi di balay da. Ato iti pletek, Delphine Baro. Ay, di ka nagplete Manang Ligaya. Libre iti panaglugan mo iti tricycle ko. Anya, ay sos, di pa'y malugi kan Baro. Nagngina ti gasolina. Di mon palunungutin dahil Manang Ligaya. Basta sexy, libre. Ha? Asino ti sexy adakdaka matam Baro. Sika, Manang Ligaya. Nagpintas ka, nagsiksi ka, baka... Sika talaga, Delphine. Adon adaras nga imbagam kanyak dayta. Agmay-may sa ka di dita balay mo, Manang Ligaya. Wen Baro, nabayagan ngagmay-may saak di tabalay. Gaputa nabayag moten api musay day di ansong nga asawa. Di ka di mabutang agmay-may sa dita balay mo, Manang. Anya kumangay ti pagbut ngak Baro. Kasanunod nagparangking ka nga al-alya, Manang Ligaya. Ha? Al-alya ko nam. Wen, Manang Ligaya. Sapay kay kayat dagita al-alya ti balo abakit abukbut ngan. Ay sos, dinak man but-but ngan Baro. Ay, saan ka bubut ngan, Manang Ligaya? Oh, makitam tayo nagdakila kayo, tita paraangam. Apay day tadakala kayo dita paraanga ak Baro. Manang, pag-apunan ti inkanto dita kayo. Anya? Kapre, tadda dita kayo, Manang Ligaya. Anya? San lang akapre, tagnanad iti dita kayo, Manang. Anya pa ingay Baro. At dapay ripis atik balang agnanag tita. Anya? Ripis atik balang? Ay, malagip ko dya ibagbaga ni Delphine a ripis atik balang nga agnanaod di tadakala kayo. Kasanunupod no dya ibagbaga na. Ay, nakabubutang. Ay, pisatik balang! Ay na, anya nga dyan ang ako akarasakas itiruar. Dyan samot tantik balang na ita. Ay, Diyos ko, saan kumabot? Sapay agmay-may saak dito balay. Ay, sus, na dyan man nanti karasakas. Ay, mabut-butang akaon. Anya nga iti aramidak. Tumarayak nga tan arumuar. Kasanon no makasabatak iti al-alya. Sapay nagsipngot iti ruar. Apay anala daw ka anagawid idirabi Delphine. Napanamaya. Ha? Ay ko, napanak dyan natayan. Natayan ko nam. Katawan mo't natayan dito'y lugar tayo. Ay ko, natayan ije ka bangi bang barangay, bakit? Napanak mo't nakilamay Kat anyat impatay dya tao ngay. Nalipatan na siguro at tinagangis iso natay, saling bakit? Anya? Kasano ko maamalipatan na ti agangas? Agkabawin yela kaya natay, iso anakabawan na tinagangis. Anya? Uy, kastang agpaiso tinakatayan na jalakay. Iso siga, di mo liplipatan ti agangis, tapno saan ka pa'y amatay saling. Anya?
Nay, kasla na puyatan ka nga umayagla ko ita, ligaya. Nay. Agsasaro ti panagsuyam mo. Ay, kasano sana ka nakaturog idirabi ay Ignacio. Ha? Tapay nga eh. At da nagparik na nga alalya kanyak idirabi ay. Aga, halalya ko na. Wan, Ignacio, nagsasaruno anak kangagak iti karasakas iti ruar. Ngamawan mo ti makita ka tao. Ay, amangan mo nagtatakaw na jay. Ligaya. Ha? Agreedam ka. Sa payag may sakay di balay mo. Dakis laki na ti panggap na jay no sino man. Agtatakaw nga tadayjay ang nagkarasakas idirabi ay Ignacio. Iso nga ron ako na agreedam ka. Tamangan no agtatakaw. Ag may saka pa'y mga raw di balay mo. Ay, nadaripus-pusak itilingit. Nabanugak ngamin anagisursur itilakok itay. Ay, nasipnget anak pa'y kit din anagawid. Tanagsingirak pa'y iti pautang ko. Ay, sukatak man kit ditibado. Tanabasa itilingit. Ay, tikbalang. Adaman na nagkarasakas itiruar. Ay, soos. Jay samot ng tikbalang data. Ay, kartingak ti agsukat. Tamangan nukilaat nga parang kanyak data nga alya. Ay. Agtugtuglip kamat nga gururay iti pasaheros mo. Pare Delphine. Uwan. Napuyatan na kita, Rabi. Ne. Anyat nakapuyatam ngay. Ha? Ako, andiyak agtuglib. Nagrigat ko nga alahan ti turog ko. Agsikig, kan agpakle baka maturog. Ngamyak lata maala ti turog ko. Ya, madda siguro pang panunutem ha. Iso asaan ka makaturog paray. Kas lakas tansa, pare. Nagado ti sumsumkan iti isip ko. Iso asaan na ka makaturog, iti Rabi. No kayat mo ti makaturog adagos. Aginom ta pa iti arak. Siyak ti makam mo. Ha? Siyak matan ti makaam mo iti pulutan ta. Kakaiso na nga ado tinapasada kita. Sigalat na ti makamo, pare Mario. Aginom ta nga rod, iti arak into malam. Kumusta ka na? Ligaya ng buhay ko. Ikaw lang talaga ang makalakaw. Ay, ligaya. Agsasawa na katurog ni Dilpin. Mahal kita. Kat ibalbalikas na tinagan aligaya. Ay, tiyawanan ba'y na lalaki? Adan samot ng babae na. Ligaya ng buhay ko. Matayak lakid tinumapo ko kay libiyag ko. Kas tagayang Ligaya. ah. Kapag nagsipot ka ngay saling. Sinalbag ka, Dilpen! Apay nga ibalbalikas mo tinagan ni Manang Ligaya, ah? Awan ang bukit tayo bagbagam ha. Maturo ka. Maturog ka nga agpaiso. Ngam ibalbalikas mo tinagan ni Manang Ligaya iti tagtagainip mo. Babaim ka din ni Manang Ligaya? Ha? Ay, saan? Anya ka din tayo bagbagam? Saan ko ababae ni Manang Ligaya? Bunga lang ti tagtagainip ko day jay. Isong agsasao ka mat maturog. Manang Ligaya ti lumabas diti paraangan. Ang nakasusoon itila ko na. Una yan. Nagsiksimot tinamag na. Agkinnikinnay. Uray la agyakayak ti patong na amag na. Nakashorts manan iti nakiting. Ataytan, asigagan iti batok ko. Gumatang kay tilakok, Delphine. Anya day tala ko, Manang Ligaya. Kasmatla iti sigod dadakkel nga agurong. Wow! Paborito ka talaga tila akong agurong, mana. Nagpriskaw, nagpupudong agurong.
Saan mo't po daw dagiti lakok nga agurong, Delphine? Nangisit da. Ay kwa, tikay ko sa nagpudaw datag gurong mo manang ligaya. Ha? Nagkinis. Kasla gurong ti balasang. Maday ta ka manon, Delphine. Daytoy lagurong ko ti madmadlaw mo. Gumatang kakit din iti lakok nga agurong. Wal manang ligaya. Gumatang ka talaga ti lakong nga gurong. Agurong manan ti sidaan ta, Delphine. Makauma sidaan day ta agurong. Paborito kasi din da gurong saling bakit. Nagimas ng igupon ti sabaw na. Anya? Ala, garawang kayo din data kanam tamangan kamutan saling bakit. Ay, nauma akon. Agsida aklangan iti ugot ti kamuti. Dandani inal daw nga agsida kay ti agurong. Inton kwan agropro pa kanton nga agurong. Ha? Rabien, ngamrumwar ka pailaang, Delpen. Sa dino ti papanam. Agwa, mapanag ijay balay da pare Mario bakit? Aginom kami kano iti arak. Anya? Aginom kayo manon iti arak ken ni Mario? Day talatan agin inom ti aramiden yo. Anya laki din ni Saling. Saan mo ta ka na yun Italaang manang aginom kami iti arak ni pare Mario. Naarte man ti arak day tabaram gapo iti nalabes apan agin inom mo. Masapa ang maapit ti biyag mo iti day tangar aramidem. So manao ka manin Saling bakit? Nako, ang mga nururayan ako ni pare Mario iti balay da. Kunong kunaklaan, mapanak ijay balay da pare Mario. Gumkit de, sa bali ti papanak. At sakon dito arubayan na manang ligaya. Anya nga tatar aramiden na iti unag ti balay da. Pagmamauyungak tayo siya bakit? Nagpintas ti gurong na. Kursunada klaunay. Aginayad ako, no masidag iti balay na. Inak paliiwan, no anya tar aramiden na. Isuot kon ti pagananay ko. Kalkalpas ko lang amin ang nagdigos. Gaputa nagpudot ti panawan. Mamitlo nga agdigos iti agmanam. Ay Diyos ko! Adaman na nagkarasakas iti ruar. Ang mga nual-alyada ita. Sapay nakalukat pa'y ladag iti tawak. Ay mabutbut ang agmanan. Diyay lakit di ibagbaga ni Delphine akaprida ita. Aguray ka. Adda makitak nga aniniwan ti tao di tatawa. Tao lakit di da itang agpalpaliiw. Ay, tsak agpadlang. Paliiwag mo't da ita at tao no asino man. Sinalbagi di. Diyak matin makita ni manang ligaya. Sapay kalkalpas na nagdigos. Sa dino ay tinapanan na. Tinasayat. Ituloy ko tagpaliyo. Dahil ti para kan kamanilay! Sinabwagam tinapudot at anong tirupak manang ligaya. Alay ko. Awanan kay ti Delphine. Kulang kilakit din no al-alya di agparparik na kanyak. Nga manirip gayam akaskan ka. Pagawanan nak manang ligaya. Pagawanan nak. Sana rin na maulit na ito eh. Anay ko. Anay. Nagsakit ti ropa ka na sa buwagan ni tinapodot at anom.
Dandan niyak pa may mulagat na kiti matakbakat. Naapgasti ko dil tirupak. Day tati maganap ti manirip akasken ka dilpen. Patay ko. Naibabain kan dito'y lugar tayo. Gaputa impakapitan na ka ni Manang Ligaya. Saling bagat. Siling bagay! Tarupam! Imbabain mo la tabagbagem. Isumat lagayam akanayon ka agumatang itilako ni Manang Ligaya nga agurong. Gaputa ag kursunada kakenkwana. Bakit? Jay magayam gurong ni Manang Ligaya ti sipsiputam. Iso nga agnakam kaitan. Kurang pa'y dayta nga inaramid na ken ka ah. Anya? Mabiit lang. Tadaalaan iti kusina dilpen. Ha? Anya ti apan mo alahan iti kusina saleng? Inak agpaburak iti danom ta idigos ko ken ka salbag ka. Ay sala! Di mo ramitin kanyak na ita saling bakit? Pakuwanin lang kon. Diyan akong ulitin na ito ngay naramid ko. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Nay, nabayagan ka ma at ijinapan ng pipitaw. Wag bakay. Naglayunak man ni Jebalay da Joel kun Haira. Kitay na, agkakaimas na kiti makmakanda siya. Aniya, ay, amangan ma ito nagita ti ipananda iti naglakwanda iti balay ni Joel. Ay ka nalapit nga iso ah. Awang mo tinaduma pagkapuan ni ti kwartada. Unay mo ten nagita. Talaga adida mau ti pagararamatan da iti kwartada. Gastos da gastos, kat saan pa'y analpas ti balay da. Ay na, jak amaw bakay. Baga amtaw ti anak maw. Kun manugang maw, inton addan to ti umay dito balay. Baga amtaw! Unay mo daytan, Haira. Kas kalagbal na dita. Anya ayat ikat katawaam dita. Ay na, ni Madam Minya ah. Apay, anya tikat katawaam kini Madam Minya. Na? Ay na, aglaklako kit din iti palang. Yay, kit anya ko matikakat katawa dita ita. Agbala ka talaga. Ay na, maestra, aglaklako iti palang. Ay, nasyak dayta, no way. Ay na, saan ka laga agbala? Ignoranti ka pa'y. Apay, kaputa maista. Sana na mabalay ngaglako iti kayat na. Anya, Iso may naimbagpay ka na Madam Minya at analay ngagdiskartay. At dati sweldo na binulan. Idinto ta siya, awan na pulaos. Taday talamang sisim iti pada matao tararamidam. anya, Iso may, ay na, imbes na tagsipsipot iti biyag ti pada matao tararamidam. Ingka di maglako iti mabalin mo nga ilako. kat, anya kumakay ti ilakok. Awan met mula mi anatang nguno prutas ta iso kumati ilakok. Ay, diskarte mo tel, anata. Di ure ilakom aminan, nga dadita, graman dita kararwam. No damayat amang gatang. Anya? Ay na, baliwam na itang ugali, Mayra. Di na kami ibabay na kakabsat mo, kinta sawam. Anya? Ay na, katkatawaan nakdayam ni Haira. Taapay ka no, madam. Jak manam mo, gapo siguro ata tila ipopos ko alako. Para kanyak, awan ti nakakatkatawa iti dayta. Bili bakit di kan ka ah.
Gaputa adamot ti sweldom iti binulan. Ngam adulat ta ti raket mo. Ay, no itan arumigrig at titaray ti panagbiag. Saan amabalin nga agsadot-sadot tayo? Sa bagay, ngambay amon ni hayramin niya. Si kan ti mang pasensya kan kwa na. Talaga akas di ti ugali na dayjay nga ipag ko. Neng, awan mo tanti kayo yu apag sungrod, hayra? Awan saan kami mat ngaglutluto iti kayo? Anya? Wen, ay na, nagrigat tiyag kay kayo. At damat ti burner kan gasol, di ison. Saan pa'y ang umisit dagiti kaldero? Anya? Kati sumat manang. Iso ano saan adita burner di paglutwa? Agara mataklangan ka dagiti di kuryente. Ay, sa bagay matkit di Ada kwartayo. Papananangay ti milyon a kwartayo. Ay, wen amanang. Kakaiso na nga da kwartami, di aramatan. Lakay, saan gaya man nga aglutluto da hayra iti kayo? Anya? Gapo iti sadot na Adda ka nung arod ti kwartada, di aramatin da. Ay, anya lagi di na ya. Talaga sa bali ti kapanunutan na dadya kapsat ko. Ay katbay am alakay, kwartada mat dayjay. Wala, ngam saan nga itag na nayon kata dati kwartada. Kasano numaibos at daya tinamnaman na. Kat adda siguro Ay, anya lagi di na ya. Di na amo kailalan ti kwartada. Inton maibos, kasladan to nakakaasi manan. Ay katbaga am ati kapsat mo. Ay, nako. Nalaing una dadya kapsat ko bakit? Di na kaya ti paisuro. Unay kamatan, Joel. Agmay-may sa langarudan ti kaldero tayo, ibarsak mo pa'y laang mat. Awan ti serbi ti ado a kaldero no awan matlaan ti kargana. Ha? Kati sumay. Di tanto pa'y may sa kaldero. Awan tinagyan na. Anyan to laki din no ado. Apay, anyat inararamid mo, tadi ka nagluto. Ha? Alas 6 mat gaya man iti malam. Awan serbi na nga asawa no kastoy laeng. Sumangpet ka, ngam awan matimakan. Salbagkit diti kastoy abiyag. Kayo mat tanti paglutlutuan da hayra lakay. Ay, kat naibos siguro na ti kwartada. Naibos nga tan? Kat no dakkel agat at ti igam da. Ay na, saan ngagnanayon ti kwarta bakit? Itikas jay a kinagastusira ni Aira. Saan nga imposible a maibos ti kwartadan? Ay sayang lang ti kwartada. Dahi tangarod. Hay, mangibabay hindi takapsat ko. Kundi bagay iti, asaan nga aglutot kayo. Ita, ibaga na asayang ti kayo, adi maisungraw. Ti ko na anak iti, awanan ti kwartada, apang sakada iti gasol. Andiyan laki, hindi na ya. Si kakit di matlakay. Apay, amom nga rod. Ay na, agpaisulay ta bakit? Kaputan na sa ukanyak nila kay na, nga agawid pa'y kano ije balayda, tamapan agdiskitar iti karenda. Iso asaan nga agsao-sao day dya ahayra. Anyan laki din aya. Joel, awanan bagas tayo. Awanan may saang tayo. Kat, iso asinurot nak ditoy? Saan ka mat ngamin nga agawid? Agbirbiro kak nga rod ti pakitang danak ditoy. Kat kasano? Ada ka di may gatang iti bagas? Awan na pulos kwartak. Imbaon ko pa ilang ni nanang ije tersena. Tamapan pa'y umutang. Pilyom di mayat abagas Di saan anatangkan no makilaban? Anya? Wan, Joel. Uray jay kang inaan abagas. Basta mayat abagas.
piman maut ni Jewel nga anak ta. Apay ka, day. Nakakaasila unay nga agrim-remedyo iti kananda. Idinto tati asawa na. Kasla di na pampanunutan ti kasasaad da. Ay, no ambo na ko matinang usaran da iti kwarta day, day. Saan ko makasto iti panagbiag da ita? Day tangarod lakay. Kahit napanday motang iti bagas. Kuwan, sapay pinili da, di kanginaan a bagas. Apay, masapol din na imas ti bagas da itan. Ay, amupay. Di manugang mo manag din ang ibaga dita, siguradaw. Ay, nadyak bawatan da dya, manugang mo, bakit? Inyutang na ka, ngam jepay kanginaan ti pinili na. Ay, lalaki din na ya. Hayra, agalisto ka man magagtrabaho. Anya? Kasano nga agtrabaho kat adamat anak ko nga awir ko. At damad na lang gantatang anagagit nga gawir. Ipaawir mo kadakwada sa paminsan ha. Ta sumurot ka mo ti garden, tatulungan nila kay mo. Kat mapanak mo ti garden, manong. Ay na, no pa nag-aapit lang mo, ti pagalisto am. No pa naglilinay, no pa nagmumula. Kundi bantay kay tarak mo. Anya? Ay na, apay hayra. Di kaya mabain, anang iutang kininana suping iti bagas. Ha? Sa padya kang hinaan ti pinilim. Ay na, mangibabain ka talaga. Inibos mo ti kwarta nila kay mo. Ita, naturod ka mapan agutang, iyayanda. Eh, Makitangdang ka, hayra. Tapno at ti pagbayad mo iti inutang nyo bagas. Tanay, Jakon ma-imagine ti kinapuskol ti rupam no ni nana suping pailaang tagbayad iti utang nyo. Ay na, Joel anak ko. Di ka kumamot agbalin na paspasurot ah. Nanang, Apay, akasla itultulok mo amin akayat ni bakit mau. saan mo't nanang? Nang talaga akas jeti ugali na. Ay na, di mo itulok ah. Ibaon mo ngaglaba. Aglinis ka naglutaw. Apay, kaan anak na aya. Tapno saan nga aggunay. Nanang, No adda anak, saan amabalen, tikas jay nga aramidan na. Tunggal agawid ditoy, jay cellphone latan, tig-igaman na. naadik nga ro iti online games nanang. Si kanti aggunay anak ko. Tano bay am tikas jay nga ugali ti asawam. Awan maun, nakakasikalaan. Lumasapol nga it kami ti pagnakman na. Aramida mong bayaw. Ay, kanayon ko matapat patigmaanan manong. Ngam di na madanggan. Kan maysa, no adda ibagak. Isupay ti adda ganas na nga agungit. Anya? Uwan manong, di na amo ti paisuro. Awan sir-sirbi ti ibagbagak, gaputa di na madanggan. Ay, anyan da dya kabsat ko. Ibagbagakon kan kamanong, no awan lang ti ubing. Kasla kayat ko na panawan. Ay, inayan. Kasla di na pampanunutan ti sitwasyon mi. No siya, nadagsen unay tiriknak. Gaputa na ibus amin ang anay pundar mi, iti awan kasaskan na. At dapay utang mi. Ngam awan matikunana at tumulong kanya kamang bayad. Ala, ano sampay ko matigabsat ko bayaw? Sana balay, tadyak sardangan ang bagaan. Tauras siya kakabsat na, mababainak unay ni taramid na bayaw. awan ka di madmadlaw mo kanyak, manong. Eh, dahil tamot tengad mo anak ang isngisit, ti madmadlaw, hayra. Anya? Kay sumay, Unay kamatan, manong. Nakauyaw ka. eh kay pudnomot anang isit dita tengad mo. Di kamot main inita na dya garden tapno gumisit ka. Aba, anya ko matimadlaw ko ngay. Apay, di mo aya madlaw alumuklok magak, manong. Ay na, kita ano maibagay kang katilok magmo.
Anya? Kay iso may tayo din nakutong ka, kasla kawayan, nagitilupong. Kita maano lumukmag ka. Ang mga lukaslakan tong karag adakkel ti tiyan na. Si Kamat Manong? Ay na, proud ka pa ilang ang mga iba ka, lumulukmag ka. Lumuklukmag ka at sadot ka magagtrabaho. Idinto ta nila kay mo, kumut-kut tong piman, gapoy ti panag-aborido na itaramid mo. Anya? Uy, Madam Minya. Anya ngay man ang tiawit mo. Palang uno sitaw. Ay, ado apay, gumatang ka kadi Hayra? Ay, saan, Madam Minya? Ang, abay, di ka ka di mabaen, iti day talangam. Nagado, tiawit mo anak kasilupin kas kada naka-eco bag. Ha? Kaslasan ka maestra iti day talangam. Ay na, kasta talaga ti biyag Hayra. Noan niya ti daddo maapagkwartaan, aramiden. Ha? Ngam, apay ka di akastat ilangam. Kasla di ka nagdigdigos, wano nagdiramos la kuma. Ah? Ala, pasensya kan iti na ibagak. Ngam kita ama, kasla ngamin stress ka. Iso akasta siguro ti jar mo. Nasakit tiriknak iti dayjay ahayra. Siyak akanayon tikit kitaan na. Ha? Apay ka di? Nakita nak idi na minsan. Kat makapainsulto dagiti insawsawang na. Talaga akatawaan nak. Gaputa kumkumpurmilat taditan ti ilaklako. Anya? Wen Jonah. Sabagay. Adayo siguro anapimpintas ti panagbiag na. Gaputa mabiyaglat ta nga uray saan ngagtrabaho. Ay na, no amom la kumamin niya. Adayo anapimpintas ti panagbiag mo ngam iso. Kastaya. Pag ko naamot ngay. Dumngag ka na imbag niya. Taada ibagakan ka. Tapno maawatam no apay akas jay ti na ibaga. Apo. Talaga akwarta ti aday ti panunot mo anya, Madam Minya. Hayra, anya ka dila unay tinakakatkatawa kanya. Ha? Idi, nagtaltal na aklaang. Gaputa ipagarup ko no adayo anapimpintas ti panagbiag mo ngam iti siya. Ngam si kakit digayam ti rumbang akatawa. Ha? Naimbag pa'y kanyak Gaputa jak imbaga asayang dagiti kayo apagsungrod. Ngam ti kinapudno na, awan gayam ti paggatang itig asul. Makunak anapipiaak tauray aglaklako aklaeng iti palang sa anak alumuklok mo gapu iti kinasadot. Idinto takumot-kot ti asawam, gapu iti panagab-aborido na gapu iti kinasadot ti asawa na. Ha? Kanti may sapay, at dabayad dagiti palang ko akat katawaam. Iso asaan ko nga inyutang ti katugangak iti kanginginaan abagas. Ay na, para maglagayam ti amin, anya laki din. Anya? Mala panawan ka Nayra, kat agkuti-kuti ka mangamin, tapno saan ako maro ti panagrigrigat mo iti panagbiag mo. Mapay akundi sangit ka, Hayra. Manong, napaiso anak kadagiti magbaga ni Madam Minya. Ay, nasaya, ano napaison ka? Kasta una yabain ko, napabain na anak iti husto. Ay, kat nasaya at manin ano napabainan ka. Unay kamatan Manong. Abay, kay-kayat mo ka di ama sakitanak. Ay na ding ko, sinyalis daytan tapno baliwam tinaalas nga ugalim. Anya laki di na ya. Di mo ayak maawatan, di kahit kung ipakaawa. Manong, Agbaliw ka nga taitan.
Gaputan na bainan ka kanagitimbagbaga ni Madam Minya. Ken karkaro ita, tapinanawan na kan ti asawam. Anya, pimanawan ni Joel. Kanya pa nga, pimanawan na. Mapan ka magbiro kiti nasingpit apang isukatan na king ka. Anya. Malalala. Tapno di na ka isukat, agbalbaliw ka ngaminan ading ko. Day talaang ti solusyon na. Anya laki, di na yan atoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.